Tala Fou se whapopongo tala mai Ausetalia ale radio Samoa. I whainu mewa la tamai o le COVID-19 vai Ausetalia ua whaeloa ai o New South Wales i le so ua whaamawina le tolu sunima o tangata maririu mai le COVID ma le se fulu tolu afe tolu se lau tolu sfulu tolu o tangata ua afia i te tono le lua sfulu whai tu la taruai. I Queensland ua whaamawina iwa se lau fitu sfulu wha tangata afia ma le se fulu balu o tangata maririu i te tono Victoria ua ta ua mai e tolu sfulu iwa soifua ua mau mai le whaamai ma o se au whainga tele lea ma le se fulu lua afe fita lau lima sfulu lima o tangata wa afia i te tonu o le lua sfulu whai tu lau wa tuanai. Mai Tasmania ua whaamawina lima se lau waru sfulu wha cases fou ma le taimi mua le ua whaititia mai eida au whai o tangata afia i lea fo i pito Ausetalia. O le urua i tui pui whaopopo po le booster, mo i lātou e lalo le sifuru walu tausanga le mātutua ua ia ina nei le TGA, Therapeutic Goods Administration Ausetalia, ma ua whaaido atu waile mōri lanu mea mata mo le tui pui o le Pfizer, e whao ngā i lātou e ta sifuru wano ma le sifuru fitu tausanga le mātutua. Ta ua le ripote le ABC mo isi uma tui pui tau lava ona ia ina mua e le atagi, ma whaatulanga mai po a whea tala whea ngai ia le whao ngai nai. Whai mai le TGA o loo whaongaina le Pfizer o se tui pui whaopopo mō talavou se fulu wano ma le se fulu fitu tausanga i Amerika, Israelu ma Britania. I le teminei ma whaiona whiriwhiri tangata mātutua pe mahanana o le Pfizer po le Moderna mō tui pui ia whaopopo po boosters. Whaomaria mai le Minister o soifua malanoina Greg Hunt o le rua vai tolu o tangata Australia wanga waa mo le whai o le booster ua mae o na whaatino. I Victoria, whaisi whale tonu wingo le tau o moli mawina ai tanu mai le o ngā tonu le vai sanei. Tele mea ua whale ngaina le asona na whilo longa mawinga lo wao le tau, au le so ua wha mawina mai o atu le sifuru walu afe. Whale ua motu sia mai eile ele tise o no o tō wha tau, ma le wha awau peo le lo wao le tau le stete. Le lapta inga mai wa ai tau lo fautu ai naile ia i peo whaitatiri ma matangi marerosi e me se timunga ia awhiaire o ngā tonu ma le itu i sa sae o le stete. Whamtaranga le vaenga o whea ngai mga ruenga whasoswani wa ta uai e tolu se lau varusful whawala au mo whasoswani na mawane le po na po ma e taru mai le po le so ruru na amata wa ai winga o le tau whapea wa lata i le afe valu se lau a wa lata i le afe vala au wa taunu watu mo le fia mau o se whasoswani o na o mea wa whalea ngaina. Siria male lua afe mātua i New South Wales na awa yatu se por kalame o fesiri matali na whaatau taia na matanga ruenga wa onga e whaatatau i le toe fo i ai o le whanau ia onga le vai asafou. Wa ta oi whaamtalanga anisi o i la tauia sa whaatala noe televise male i tio wa atiri ai o na le mauture manatu i le toe fo i o le whanau ia onga e meise se teimi o lo pepesi te le wha ama i le atunuu. Ta ue Tala Fou se temi ua sola se whamtaranga me le Premier o le stete a toi fo i masuia na matanga ruenga wa onga e tu sai mawaenga ua whaatulanga mo le toe a e wa onga e meise o le puipuinga me le COVID-19. E iei mātua lo lango i le fuafuanga lea a le to tele ua whaeloa whina ngalo e fōringa i lilifa i le tatau na whetu unai o le teimi e amatai a onga pe sila fo i nisi o awanoa o mātala mai e pei o le whaia pea wa onga i lunga o upenga ta whaelangi. O le talamunumule sa tasi o tangata ilonga New Zealand le taalonga le lakapiliki Olsen Filipina o lo iei nei se whalemai Australia mo tong fitinga i ngase o whenga iai. Mai le Herald i le so o whaeloa ai o Filipina o se tasi o tamata alo ilonga o le taalonga mai le vaitau leo le afeip se lau varu se fulu ma o seisi tamata alo ilonga fo ia New Zealand i le wha ngā tama. Ta ua le ripoti o lo tau fia nei le whalemai Westmead i New South Wales pe ona whaamaonia si ono so au Filipina o se kansela a le pulenga au kilani i se whaatanoanga ma le newspaper. Fitu seasons o Filipina i le NRL i le vale o le afeip se lau varu sfuru ma le afeip se lau varu fitu mo le Balmain Tigers, Eastern Suburbs Roosters ma le North Sydney Bears. Na vea fo i masui o New Zealand le taalonga whapea fo i masesui o si o tātou atunu o Samoa. Toa tele wa matawina i runga o pengta whaerangi le mori o tālo sanga ma alo whaanga si fo i tama whanau a Samoa a o whata o tori ai ngase. Whaingora nao tala le radio Samoa mai Australia le nei fo i vai aso tātou whairo i fo i le vai aso fo pe au ria manuia le whae ungo le vai aso soifua.